reka tubashimire kandi tubahe ikaze kuri Kigali Voice TV muri no nkuru tugiye kubagezaho inkuru yibanda uko byagenda kose ku makuru agezweho atari menshi, ntago turi butinde amakuru ari buvuge ku akomeje kugarukwaho yiganjemo ayuko u Rwanda na Kongo Kinshasa abayobozi b'u Rwanda na Kongo bahuriye muri Qatar uyu munsi bakaba bagize ibiganiro imbere ya Emiri wa Qatar. Niyo nkuru urebye ikomeje ku mu kiswe baravuga ngo zilizogonga vichwa vya habari bya magazeti. Hano rero iyi nkuru nayo ikomeje kugaragara aho wajya Radio France, urukuta rwa Twitter rwa Presidence ya Kongo, urukuta rwa Twitter rw'u Rwanda rwo rwakoze repost cyangwa se kuri tweetinga rwa Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga ya Qatar. Ntabwo ho iryo tangazo turimo ko urihabona, ariko ni tangazo rihuriweho ngira ngo tuganireho. Nitugerava kuri iri tangazo turanareba amwe mu makuru avugwa n'ubundi aho igihugu cya Qatar cyamaganye byimazeyo igitero cyagabwe ku modoka ziherekeza perezida wa Somalia. Nabyo turareba ibyacyo, ndetse tuze gusoreza ku nkuru ivuga yuko ibihugu bya Burkina Faso na Niger byikuye mu muryango wa OIF cyangwa se Organisation Internationale de la Francophonie, umuryango mpuzamahanga w'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa. Ndibwira yuko tutari bugiye kure y'ibyo tubonye ndapudete dusanzwe muri studio twayivuga, ariko icyo na kindi nuko muri Las Vegas harimo kuvugwa inkuru yaho umuntu utaramenyekana yatwitse imodoka zo mu bwoko bwa Tesla zirakongoka ku bwinshi, nkuko tubibona kuri Twitter ya Elon Musk ndetse n'ibinyamakuru byo muri Las Vegas muri Amerika. Reka rero n'ubundi dutangire kuri iyi nkuru kuri no mugoroba wo kuri tariki 18 no munsi wiriweho amakuru atandukanye cyane cyane w'ibiyaga bigari ndetse no kuri Kongo, kuko uyu munsi nibwo inyeshyamba za M23 zagomba guhura na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Rwanda. Impamvu tuzanye ino ngingo ni iyihe? Nuko nubwo bwose ibyo bya Rwanda bitabaye mu kuzana umutekano Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abarwanyi barwana ba M23 na Alliance Fleuve Congo, ariko ntibyabujije yuko nyine nibura hari inkuru ivuzwe yuko Perezida Kagame yahuye na Perezida Tshisekedi. Uyu Perezida Tshisekedi akaba yagiye avuga mu mbwirwaruhame amezi zitandukanye ko atazahura na Perezida Kagame ngo uretse ngo bahuriye mu ijuru, ariko nkaba mbona itangazamakuru na social media zo muri Kongo zirimo kubikoramo nka blog zivuga ziti se noneho Qatar yabaye ijuru, byagenze gute ibintu nk'ibyo ngibyo. Nibyo rero umuntu yavuga. Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga ya Qatar yashyize hanze hanyuma itangazo rya Qatar riravuga riti déclaration conjointe entre l'État du Qatar, la République du Rwanda et la République démocratique du Congo. Ngo ni itangazo rihuriweho na leta ya Qatar, Repubulika y'u Rwanda ndetse na Republique Démocratique ya Congo. Ni itangazo ryanditswe ku itariki 18 z'ukwa gatatu 2025 ryandikiwe i Doha. Ryanditse ngo Doha itariki 18 z'ukwa gatatu 2025. Tugerageje gusoma dusobanura iri tangazo risobanura kuri rifite paragraphe 3. Paragraphe ya mbere iragira iti: mu rwego rw'utwigoro tugamije guhosha no kugarura mu buryo uko ibintu byifashe muri Asirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umukuru wa Qatar yakiriye inama y'abantu batatu ibihugu bitatu i Doha mu kwa kabiri tariki 18 z'ukwezi kwa kabiri kwa gatatu 2025. Muri uko kwakira iyo nama yitabiriwe no muyobozi wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, akaba ari Emiri wa Qatar. Hanyuma iyi nama yitabirwa na nyakubahwa Perezida Paul Kagame, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, na nyakubahwa Perezida Felix Tshisekedi Chilombo, Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngo abakuru b'ibihugu abishimiye intambwe ikomeje guterwa muri gahunda yiswe Rwanda na Nairobi. Hanyuma banavuga ko bashima ibyagezweho n'inama yahuje EAC na SADC yateraniye i Dar es Salaam ku itariki 8 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2025.
ngo abakuru b'ibihugu kandi bongeye kwiyemeza gushyira mu bikorwa ihagarikwa ry'imirwano ako kanya bidatinze kandi nta kondisiyo cyangwa se nta mananiza nk'uko byemejwe mu nama ya EAC na SADC. Ngo abakuru b'ibihugu kandi bongeye kwemeranya umumaro n'impamvu byo gukomeza ibiganiro byatangiriye i Doha, hanyuma hagashyirwaho umusingi ukomeye w'amahoro arambye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko biteganijwe mu biganiro na porogaramu yitiriwe Rwanda Nairobi. Hanyuma ibyo byose nk'uko byahurijwe hamwe kandi bigahabwa umurongo. Umukuru w'igihugu Paul Kagame, perezida wa Repubulika y'u Rwanda na nyakubahwa perezida wa Kongo Tshisekedi wa Repubulika ya Kongo ngo bashimiye umukuru wa Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, emir wa Qatar, ku buryo ki yabakiriye ngo kugira ngo abashe gutegura ino nama yabyaye umusaruro, yagize umusaruro mwiza mu rwego rwo kugira ngo habeho kuzamura kwizerana no kwiyemeza hamwe hagamijwe ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igira ahazaza heza ha Kongo ndetse n'akarere. Ni ibyo ngibyo rero birimo hano. Mu by'ukuri abantu barimo kumpamagara bavuga bati ese koko byabaye, ese koko byagize gute? Hariho abantu rero nyine bameze nka Thomas bemera babonye, ariko uko bimeze nuko bihagaze ari Repubulika, ndetse itangazo ndimo kurisoma kuri Perezidansi ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikindi hano nanone ndimo kuvuga nuko nabivuze mu kanya nuko Perezidansi y'u Rwanda nayo yakoze ripost yongeye kwemeza ibyatangajwe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'igihugu cya Qatar. Hanyuma rero bamwe bati Tshisekedi ko yari yaravuze ngo ntazabana na Perezida Tshisekedi, akaba yaravuze ko atazaganira na M23 uno mwaka w'ukwezi kwa gatatu, mu gihe habura iminsi, mu kanya gato haraba habura iminsi 5 kugira ngo M23 ise nk'igihe isabukuru y'imyaka 14 niba ntibeshye. Rero Tshisekedi akaba arimo guhindura position, yavuga ko atazaganira na M23, akatazavugana n'u Rwanda, ariko noneho yavuganye na Perezida Kagame muri iyo nama y'i Qatar. Gusa nk'uko bigaragara muri itangazo, abantu barimo gushikuza bavuga ko u Rwanda rwihereranye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo bagire gahunda zabo banoza. Urabona ko Qatar ntabwo je navuga ko iri mu buhuza bw'ibi bihugu, ahubwo nayo irunganira ibiganiro cyangwa se programu za Rwanda ndetse na programu ya Nairobi byashyizwe hamwe mu nama ya SADC na EAC yabaye nyine nk'uko muri itangazo birimo. Ntabwo Qatar wavuga ko ari son propre initiative yinjiyemo y'ubuhuza, ahubwo nayo ni ugushyira itafari ku buhuza busanzwe buriho muri Belgique iri muri Kongo. Abavuga rero ko u Rwanda rwumvikanye na Kongo uburyo ngo guhagarika imirwano, hari n'abambaje bati bahagarika imirwano gute batarwana. Hano iri tangazo risobanura neza ihagarikwa ry'imirwano n'ibijyanye naryo ni bivugwa muri Rwanda Nairobi process. No kuvuga ngo hari uburyo u Rwanda rwaganiraga na Kongo. Rwanda n'ibyateganywaga, hateganywaga ibintu bitatu muri Rwanda. Ikintu cya mbere no kusenya FDL no kwirangiza, gukora ingamba z'ubwiza z'u Rwanda, ibyo byose birangiye, ndetse no kuganira na M23 na leta ya Kinshasa. None ibyo ngibyo rero bikaba ni side ya Rwanda. Side ya Nairobi nayo ikaba irimo ibiganiro abarwanya leta ya Kongo bagomba kuganiramo na leta y'igihugu cyabo. Rero aya masezerano akaba yarashyizwe hamwe kugira ngo nyine akorere hamwe. Icyo hano itangazo rya Qatar rivuga ngo dorénavant fusionner et ou aligner, no kuvuga ngo fusion ni ibintu byashyizwe hamwe. Nanone kandi tunavuga uti ibyo Lorenzo yarimo ni ibiki, ko yari muri Rwanda gusa kandi sofa Rwanda yarahujwe na Nairobi. Ntekereza ko muri ibaruwa urabonamo ikintu kimeze nka position y'u Rwanda yuko ibyakorwa byose bitari muri iyo process ya Rwanda Nairobi process, u Rwanda rwa rutabyemera, ndetse nkaba numva ko ariko rwaba rwibukije ko hariho ibiganiro
na cadre yashyizweho yo kuganira na Congo yitwa Rwanda Nairobi process, ariko ntabwo ari Nairobi yonyine process, nta nubwo ari Rwanda yonyine process, ni Rwanda Nairobi process nkuko byahurijwe hamwe. Ubwo rero umuhuza wa Angola kufata M23 AFC na leta akabahuza bitari muri cadre ya Nairobi, nabyo ni ibintu bisa nkaho birimo amahinyu ndetse no kutumvikana mu buryo umwe cyangwa ubundi. Rero nkabona ko ahari u Rwanda rwaba rwavuze ruti ibyo abantu batangiye kwihugikamo ni ibiki. Ikindi ntabwo u Rwanda na Congo byavuze ngo bagiye guhagarika imirwano, ahubwo ibingibi ni byasabwe na Rwanda n'inama yabereye ya SADC na yase yabyabereye i Dar es Salaam. Nta ntambara u Rwanda rurimo na Congo ngo tuvuge ko uyu munsi bagiye guhagarika imirwano. Abantu babyumve neza, ni M23 na leta barwana, basabwa guhagarika imirwano, hanyuma hakakora ibizakurikizwa biri muri programu y'ibyemerejwe hariya i Dar es Salaam nkuko twagiye tubikurikiye tukanabigaruka mu biganiro bitandukanye. Rero abantu ntibagire ngo bajijishanye ngo urabona ngo Rwanda ngo rugiye muri deal na Congo ngo M23 bayane ngiki niki atoro. Rwanda Nairobi process, Rwanda Nairobi process M23 ifitingamo bifatanye byombi, atari kimwe cyagiye ku ruhande rumwe. Icyo cyumvikane neza rero. Perezida Kagame yahuye na Perezida Tshisekedi, yahuye na Perezida Tshisekedi muri Katari, bahura nyine na Tshisekedi hariya muri Katari. Twagira ngo turebe igihe baherukaga guhura, niba ubu ngubu dushobora kubona icyo gihe nyine baherukaga guhura, kugira ngo tumenye ngo bahuye ryari. Ibinyamakuru hafi ya byose birazana kuguhura k'uyu munsi, ariko mu buryo bw'amateka kereka umuntu akomeje gushakisha, ariko byo kuri hose arashize igihe kinini cyane abakuru b'ibihugu badahura, ibyo bita tete a tete cyangwa se face to face, guhura kw'abakuru b'ibihugu bonyine nyine ari babiri. Kandi Katari twibukitse abantu ko yari yigeze kwifuza guhuza u Rwanda na Congo, ariko Congo Perezida Tshisekedi akanga kwitabira ubwo butumire. Ubu rero noneho ntawuzi niba ibingibi byaba byasabwe n'u Rwanda, wenda hanagendewe n'intugunda za diplomasi zikomeje kuba ku Rwanda. Ndashaka kuvuga ibikwazo u Rwanda rufatirwa buri kimwe cyose. Ubwo isi zatubwira n'amakuru azatubwira niba ari initiative ya Qatar as such, niba hari igihugu cyakomanza kiti uriya mugabo naze duhure, cyangwa ari Tshisekedi ubona byamukomeranye bya Rwanda byanze akavuga ati reka dukandire no kuri Qatar kubera ko yanaherutseyo. Bamwe bavuga ati yagiye kuvugisha ibyo kuguhura na Perezida Kagame. Muri make rero ubundi Perezida Kagame ari guhura na Perezida Tshisekedi ku itariki 15 z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize 2024, ntibyakunda i Rwanda. Uro bahuriye muri Qatar, nubwo ari muri programu itandukanye ni yari i Rwanda. Mu magambo y'inyo nuko bimeze. So bireme ubyemere rero rwose wohe gushidikanya no kubintu bihagaze. Hanyuma ntabwo tuzi niba hari icyo M23 yaba yabitangajeho, wenda nko gushima uko ibintu bimeze, na gushima uko ibintu bimeze n'intambwe yatewe, ariko twabireba niba hari icyo Alliance Fleuve Congo yari yabivugaho nk'itangazo riri cyangwa ririya. Ndabona nta kintu bari babyandikaho. Gusa bamwe mu bantu bakoresha social media ya AFC, umuntu atari ngo akavuga amazina hano, ndabona batangiye kwandika ngo ibyo birareba u Rwanda na Congo, ntabwo bireba igihugu, ntabwo bireba umutwe wa M23 AFC, nkuko nyine mbona imbuga nkoranyambaga zimwe zikomeje kubigarukaho. Ntashaka kuvuga no gukoresha muri aka kanya nkurikije uko ndimo kugenda zisoma, kandi nzi neza ko zitari kure ya M23 rwose. Nibyo ngibyo rero umuntu yavuga, rwose nibyo umuntu yavuga, nibyo umuntu yavuga muri ubwo buryo. Ndabona irindi tangazo riri ku mbuga nkoranyambaga navuze ko zegereye leta ya Congo, nyuma yo kwakira AFC, nyuma yo kwakira nyine uhagarariye ibikorwa bya Loni muri Congo bigamije ku ubutabazi bw'ibanze bwihuse. Ndabona hariho guca amarenga ko ikibuga cy'indege cya Kavumu gishobora mu minsi idatinze kongera gukoreshwa,
hanyuma ariko ngo icyagoma cyo ngo hari byinshi byo gukoraho. Ndabona abavuga ngo l'aéroport de Kavumu M23 a affirmé avoir été capturé car la coalition en RDC l'utilisait déjà pour lancer des attaques contre des zones peuplées et ses bases de position. Ibyo gusobanura impamvu ngo Kavumu yafashwe sibyo dushaka kuvuga muri aka kanya, ariko ibyo byose bashobora kuba mu byo bari abantu bagezeho harimo no kuzafunga ikigo cy'indege cya Kavumu. Reka twihute rero n'ubundi tugume muri Katari. Igihugu cya Katari kandi twihuse cyasohoye n'urundi rwandiko, ni impapuro ziba zitukura wakwita ka red paper, cyamagana igitero cyakozwe ku modokari ziherekeza perezida wa Somalia. Ni kuri no tariki ya 18 z'ukwezi kwa gatatu 2025. Itangazo rya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Katari ragira riti: The state of Qatar expresses its strong condemnation and denunciation of the explosion that targeted the convoy of His Excellency Hassan Sheikh Mohamud of the sister Federal Republic of Somalia and the capital Mogadishu, resulting in deaths. The Ministry of Foreign Affairs reiterates the state of Qatar's firm position rejecting violence and terrorism regardless of the motive and causes. Qatar extends its heartfelt condolence to the families of the victims as well as to the government and people of Somalia. Qatar iragira iti leta ya Qatar yamaganye yivuye inyuma ndetse iturika ry'igisasu ryari rigamije guhitana perezida wa Somalia mu mazina twavuze haruguru, ngo kibaye kigushi kivandimwe cya Qatar byabereye Mogadishu ndetse rigatuma hapfa aba impfu z'abantu. Ngo Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga rero ikavuga ko ihagaze bwuma yamagana ibyo byose ndetse n'iterabwoba hatitawe ku mpamvu yose yatangwa n'uwari wese, kandi ikaba ikomeje kwifuriza irukodesha ku miryango ku bapfuye ndetse no kwihanganisha imiryango y'abatakaje ababo ndetse na leta ya Somalia muri rusange. Niko Qatar ibivuga muri iryo tangazo ryayo, ryo kwamagana nyine icyo gitero cyakozwe ku modoka ziherekeza perezida wa Somalia gishaka kumuhitana, kigambiriye kumuhitana, ariko bikarangira bipfuye ubusa, bikaba nta kintu byagezeho. Leta ya Somalia rero n'ubundi igitero cyabaye, reka turebe, ni igitero cyigambwe n'abarwanyi ba Al-Shabaab, cyari kigamije guhitana perezida wa Somalia, aho igisasu cyatezwe imodoka zimuherekeza ubwo yari mu mujyi wa Mogadishu kuri wa kabiri, ndetse uyu mutwe wa Al-Shabaab ukaba wigambye icyo gitero. Abategetsi bakuru babiri muri guverinoma ya Repubulika ya Somalia ndetse n'aba ofisiye batandukanye babwiye leta ko perezida Mohamud wa Somalia yarokotse iki gitero, ndetse n'umujyanama we witwa Zakaria Hussein yanditse kuri Twitter avuga ngo good and well on his way to the front line, ngo rero ngo ni muzima, ngo mu gihe cyose yarimo yerekeza ku rugamba. Niba arimo ajya kurwana simbizi, ariko nibyo ngibyo bivugwa kuri icyo gitero. Abasirikare rero ndetse n'abaturage batuye hariya muri Mogadishu bakaba bemeje kino gitero, bavuga ko perezida na konvoyi ye yagabweho igitero kigashwanyaguza byinshi n'imodoka zishinzwe kumurinda. Umunyamakuru wari aho ngaho yavuze ko yabonye imibiri y'abantu benshi bapfuye hafi ya perezidanse n'igitero, n'abafite imbunda bari bitwaje hafi n'ibiro bikuru by'umukuru w'igihugu. Hano rero bayavuze muri rw'icyongereza ngo our fighters targeted a convoy of vehicle carrying Hassan Sheikh Mohamud as they were leaving the presidential palace and heading to the airport, Al-Shabaab said in a statement posted on the Al-Qaeda linked the group Telegram channel. Inkuru yagaragaye kuri channel kuri Telegram ya Al-Qaeda, ngo yavugaga yuko ngo abasirikare babo ngo barashe ku modoka za perezida ngo yashyize ku kibuga cy'indege
ava ku biro byerekeza ku kibuga cy'indege. Ngo icyo abo bashabab bakaba bavuze ko bakoze icyo gitero ngo mugira ngo nyine basenye ubushobozi bwa leta banahitane perezida wayo, ngo bakaba bamuhize igihe kitari gitoya, ariko n'ubu bakaba bamuhushije. Ndumva nta bindi ugiye kureba bihari byinshi cyane. Hanyuma reka turebe nyuma y'iki gitero rero, ngo televiziyo ya leta yerekanye ifoto ya perezida mu gace ka Adan Yabar district, ni agace nyine bita gutyo, ngo mu ntara yitwa Mido Shebele, ngaho ngo ingabo za leta zihanganye mu rugamba rumaze ibyumweru bitatu n'igitero cy'abashababu. Uyu mugabo rero perezida nubwo bamurasheho ngo yakomeje yerekeza ku rugamba, ntabwo yasubiye inyuma. Reka rero n'ubundi tugane ku musozo wino update kugira ngo tubahe umwanya n'ubundi mubashe gukurikirana aya makuru. Ikindi twari twavuze turi bubabwire nuko ibihugu bya Niger, dusigaje utuntu tubiri gusa, na Burkina Faso byikuye mu muryango wa Burkina Faso wa OIF, umuryango mpuzamahanga w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa. Ndabona inkuru ya France 24 ivuga ngo Niger et Burkina Faso et Mali ni ibihugu bitatu quitte l'Organisation Internationale de la Francophonie. Bya bihugu bitatu nyine byishyize hamwe byaviriye icyarimwe muri OIF, umuryango ukoresha ururimi rw'igifaransa. Ngo Niger et Burkina Faso lundi puis le Mali mardi. Kuri uyu wa mbere no kuri wa kabiri byombi bikaba byavirimo icyarimwe. Ngo les trois pays africains gouvernés par des régimes militaires opposés à la France ont annoncé tour à tour le retrait à l'Organisation internationale de la francophonie. Ibihugu ngo byiyemeje kuva muri francophonie nyine. Ngo le gouvernement nigérien a décidé souverainement du retrait du Niger de l'Organisation internationale de la francophonie, a écrit le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères Wari Labo dans une lettre adressée aux ambassadeurs du pays. Mu rwandiko ministre w'ububanyi n'amahanga, umunyamabanga mukuru wa ministère w'ububanyi n'amahanga wo muri Niger ngo yohereje abambasaderi, ngo babwiye rwose ko batateze kuzagaruka, bavuye muri uyu muryango washinzwe mu 1970 ukaba wibanda ku bihugu byahoze bikorezwa n'Ubufaransa. Ngo rero ngo Niger yandikiye Ubufaransa ngo Niger a écrit à la France et la France nous a informé de cette notification. Ngo rero Ubufaransa bwarandikiwe ngo kandi ngo Niger yakira ubutumwa buyimenyesha ko nyine ubwo butumwa bwageze ku Bufaransa. Ibi ngo byemejwe n'umunyamabanga mukuru n'umuvugizi w'umuryango wa Francophonie witwa Aurillac Van de Weg ku itariki 17 ku mugoroba kuri France kuri TV5 nako. Ngayo nguko ubwo nyine ngo yarabyakiriye yuko ibihugu bivuyemo, kandi ngo ibihugu bikaba byari n'ubundi byarasubitswe n'uyu muryango nyuma yaho habereye kudeta mu kwa karindwi umwaka wa 2023 ubwo abasirikare ba Niger bashyika gutegeka Mohamed Bazoum wari ukuriye nyine igihugu cya Niger. Ngo iki gihugu cya Niger kikaba cyari kigize 13% by'abaturage ba Francophonie, ngo bahwanye na miliyoni 3. Burkina Faso nayo yatangaje ibingibi, byo ntabwo mbona bavuga ibyayo, ariko ngo nayo yahagaritswe muri uyu muryango igihe ubutegetsi bwarimaga muri 2022 mu kwa 8 ingoma ya Ibrahim Boubacar Keïta ihirikwa n'Amerika. Nuko byagenze ibihugu byose bikaba byahiritse abara perezida, hagafatwa ubutegetsi abasirikare. Iyi nkuru urebye nicyo ngicyo ivuga. Reka rero tubashimire mwe mukomeje gukurikirana ibiganiro byacu kuri Voice TV. Tubahari no mwanya imodoka gusa za Tesla zo mu bwoko bwa Tesla zatwiswe muri Las Vegas, zose zirakongezwa. Abazikongeje ntibaramenyekana. Urimo kureba barabona ari umwoto cyane ugurumana. Ni ibintu ubona biteye ikibazo gikomeye cyane, aho ibikorwa bya Elon Musk bishobora kuba byibasiwe ku rwego rukomeye. Ikinyamakuru Las Vegas Review Journal kiravuga ngo developing video provided to the Review Journal shows several Tesla vehicles engulfed in flames after Las Vegas police say they were set on fire by an individual early Tuesday morning. Ntabwo bivuga ko umuntu atazwi, nibyo mumbabarire, ariko gusa hano urabona imodoka 1 2 3 4 5 6 z'amavatiri, ndetse ndabona n'ibindi birimo bituragurika
zirimo zishya, ntabwo twashyira ino video, ntabwo yemewe. Hanyuma Elon Musk nawe akaba ahise yandika hejuru ati this level of violence is insane and deeply wrong. Tesla just makes electric cars and has done nothing to deserve this evil attack. Ati rero ibi ngibi birakabije, ati kandi n'ubusazi bwose, ni mu buryo bwimbitse, ni ibintu bibi cyane. Ati Tesla yakoze imodoka amashanyarazi kandi nta kintu yakoze kibi cyatuma ihura n'ibibazo bingana gutya, we yise ngo ni ibya sitani. Murakoze cyane. Ndi David Eugene Marshal, tubane mu yandi makuru. Iyi ni update kuri Kigali Voice TV. Ciao ciao.